Shubor nakaslem jong unongsan hima. Meghalaya Poultry Supplier and Meat Retailer Association haka khatwaiterik urumpang arhajar apusan kala kerpat naka sorkar baka deban tokit bat shimkhia halor ka jingkeno lumpisa kanika kenhun ya uba wanshai kharchandi naki kali kits yar na bernihat kanika kenhun kala sei madan bat keno ba uba wanshai kharchandi uba kamyalade kumu presiden ka All Meghalaya Poultry Supplier and Retailer Association ulale bian da kabalum pisa nakikali kits yar barung sya Meghalaya ling babar nihat. Klem dadan kanu ka jing Ibor na katanat Veterinary and Animal Husbandry Department ne ka KHADC. Kani ka kenhun kalaong ba kani ka jing le bian uni ubriyo kalawan ra ka jing jenjar ya kipat ba kariru namar tang na ka jing le bian uni ubriyo bat kiseng bhalang ki ba ula ai kerteng mauhi kata ka RBYF ka CORP bat ka hito lakeo ka dor thets yar kipat ba babon balang bat ki baduk pasuk kani ka seng kalayathu bakadan kisaki kisatar bat ki kot kisla ban penshisha halor kani ka kambian kabalakta ya ka khayis yar bat pelong ya ki nong shong shnong jong ka jella ban mat ya ka jingkiu dor jong ki marbam kaseng kalayathu ba uni ubriu ulum pisa hapreng arusan hajar hadu lai phau hajar na ki pick up truck bat khandai phau hajar na ki kali kits yar ki bahe kani ka kenhun kala dawa na ka sorkar ba uba wanshai kharshandi ude ban syakem bat unsha atokit hapo kaan na ka Meghalaya Poultry bat Meat Retailer Association ka sorkar ka dai ban tokit bat ban simkhia halor kani jinglum pisa jong wanshai kharshandi na ki kali kits yar bernihat ka Meghalaya Poultry Supplier Meat Retailer Association Shillong kala ay kijing penpenat batba dan pensai orang keno bawan sai kharsandi ubakam melodi presiden jongka All Meghalaya Supplier and Retailer Association u dalebi ay da kabalum bisa be ay kali kisyar benrung Meghalaya borni klam dadon ganu kijing Ibor na katanat Veterinary and Animal Husbandry Department ni nak district council KHADC kini jing le di an uni breu lawan ra jing jenjar ya kipat keri namatang na jing le di an uni breu bat iseng halang kiba ula ai keteng mauhi harta RBYF ko bat hidu lakio kedor ci yar kipat ba babun balang bat beduk usuk ka association abadan kisaki bat kikot uslah dan pensisya halor kani kambian kabalakta ya khayi siar ban penlong ya dinong sunong jeng jela ramat ya kejing kimdor jong kimarba banengong wansai kharsandi ulasya keno ba ulum sabian nagi kali kitsiar abarni ulalum hapdeng lai po hajar kuwai ke kali bat khandai po hajar nek kali kiba he ka association kadon kisaki bagi kali kitsiar kiba hak man pendap ya kajing pensiu kaba pensi badon kajing temu bean bat kajing tokit kaba dai banle da kabor suka ya kini an sadai kabor kaba biang wan sai kharsandi undon kanu kabor bentuk kit ngeni ban phak siu pisah ban phak siu pisah ka Meghalaya Poultry Supplier and Meat Retailer Association kaladat banbu da RTI sya tenat Veterinary but Animal Husbandry Department ban keli sya lalu bat da kanu hukum wan sya kharsandi ulayo jingbet ban cek ya kali ban lum pisah ka sorkar dari ban pensai lalu bat la itu ya hukum ukasa sorkar ni nong ap marbang hatu ladon kibor balong ai ban ap pasari kali kit siar kajing ladut hadin ba wansai karsandi ulasa pensange hadin bala pensange ya kajing khangna bat kajing lum bisa jung wansai karsandi ba kados yar kelahir
bat kajing pentrai kam yang ki an kalong kabak hamsya kani kapin i ba don ti sisa man pen khapnya kajing khais ya man pen kiu do bat man pen wet ya kinong sunong bat kinong dis ya Meghalaya kajing ha jong association sekretariat general bat kibor ai association kelakarpat yang ketelan kejeni bat sarkar bakin penolong kajing dokit babenia halor kajing keno persa wansa karsandi ban jan bisa halor kajing donti jongku ban le be ai dokit halor kajing dom bisa limba digital sya yaitu halor dikali balasa khangla bat balasa penpai haberni hat klem kidaw di babiang pentrai kam ya di SUP kaba syai halor kejing rung dikali siap Meghalaya kejing pen tip nak association kamdon benta bat kikam bean jong wansai harsandi Meghalaya Poultry Supplier bat Meat Distributor Association kapinsai ba kadon kesenjuk bat kedai kesorkar begitu kamdon kanu kejing trilang bat wansai harsandi bat ka all Meghalaya Poultry Supplier bat Distributor Association kabakam ya ladi kum presiden kesenjuk jongi kamtre benya kentup hagi nugi kam bean bat ni dawa bat wansai harsandi dai ban sakyam bat sak tokit apo kaan kajing dawa ban pencipta mi wansai harsandi ka association kadawa ba kesorkar Meghalaya lingba ketenat veterinary bat animal husbandry ka police department bat kiwei ki bor sensat kin simkhia ya kajing keno num isa be a jongu tokit alor kajing donti jongu bat kajing yadai jongu bat kikali kiksiar pensai halor ke SUP jong ketenat veterinary halor kajing rung ki marba nasaba men pensitam kat kum kaan ladalap ba le a oh lingkong ngalami sakmat hari ni ki Senin bulan hari day ni ki jing yo jitip nakalian jong ni ki nang kaji badan ki jing lum sa bi ai hati pok bernihat bat ngalami sakmat di por bi ketu ni ki nang kaji na pok hoi bangila ai sak media expressu ndrei hak tu por pat nakalian jong ki kelabet no kata kajing lum yang bisa bat kelakut no kata kajing ni jong sakmat rei bat kani kesin ka baan ko ngiha penginami biang sakmat kajing pat jonga bat kajing ya don kat bang bikin kahi baro banginami ngerti kalau kani benta ka bangi kum kinong kahi himat kata kajing Pio mana bidon kita bisa ni. oh everyday kata I play media but lingkong lu ai lu play mo dalam kat ni na du sedang ni sakmat hagani kebentar jiya di jongi bat habai dei kata kebentar kebangi nila ya sakmat om tang media dari nila ya sebuah jagaan nila file dekat FIR bat mentar kadang dan kaan mo ke bentuk kit ikan ni jingia jing sakmat Hai ibu apa borni official Mereka mana pun dulu. Atau badan mau cuci yang cuci topik boleh buat. Katanya Pak Yo jintip hari day kata kajing dokit nak kalian jong kulit lor ni riu banila air FIR Kalau tak mau nak ayat kita dalam mesti. kajing FIR jong minta keladan hingga studio tahu Pwede jadi saki kulit kimsim lapani dari saki yang baik kita dari saki ba ni yo pwede itu kan ni kejadian
belum bisa kebapak begini digital. Bagus, nomor apa? Ini kecil kisah. Sandina bidon kisaki untuk sisai tan bidon talang. Tak nak kalian kejongi, mau kalian kejongan dengan port bentar kalau mesin berjaya ke ba, one side card sendiri, lagi tu hidalah dia tu sini media, mau kejeng lek ingkat kejong ingkat ini kisah malang pelapan pam, RBYF kok kehidup. Nak kalian kejongi nyem kisah malang kali kejeng pensar kejong uhi kebangi bisa keren dengan port bentar nanti. Uang kuno uang bab hapsil sekitar kuno. Kum ong ba hasil tambalong kajing nyalam kajong wan syai dan long nyalam di kisah malang kan pencet nanti. Dan kalian kajong ni long ibu kajing keliru ibu menopal iPod kalau kata kajing mo kajing cek kajong ui kita kali kisah menopal iPod itu. Dan kalian kajong ni kan nondon kalau menopal kajing keno apa ide kisah malang. Kalian kajing pensai kalau agak uhi lah pensai mo. Persai kuno abang yang saya tahu kantin yang mana yang kemah. No, apa itu begini? Ini ke bau one side kasandi, belakang side, kemudian bau black tingkat bat kini kisah barang. Kini ke RBF kokor itu, mo, begini lek ban, ya dan lang bau hati kokor nihat ban cek. Kesenran. Oh, kesenran. Tengok ibu kejeng keliru ibu kan, ba menolak iPod ibu, bawa beli kita. Tolong kalian kejeng nyumdan dulu menu kata kejeng kento ini kata kejeng keno, apa ide kisah barang. Tas kawe ba. Ini sudah apa itu mutar kejeng kejupi. Ani kejeng kejeng ni kabar mentahi yang pangak dengan air, sakli kata. Namar ba kejeng seni pisah kalau ki mobile ni, macam transfer lalu isi way. Kalau kaya jenuh senam kena kejeng belum pisah belum pisah. Kejeng yo kejeng tip kebani ni tip. Arsenal tam, baik layak kepuas kita. Itu beri umday dapat asosiasi. Nak ni asosiasi kejeng ni, minta umday. Henry don mensuah away jong ka asosiasi keba kami kalaya portris playa retailer association kejong dan empat ku presiden dan kalian kejong ni ngim syam la itu hukum tau presiden de bak kejing penengok kejong ni bak kejing tip kejong ni kalau bangin ngim dan jing itu yo dapat mentai la form nak ni Kaniga asosiasi kejong ni, kami kalaya portris playa bat meet retailer association kejong ni. Jam tanya form semai ni baru kita kami begini dalam ni. Wakum juru ki member kejong ni panakal dari kasih berjentian dalam. Jumpu kalau baik cek ya kita kikali di bawah nasabah habis dari bagai health sikit kebab ulah cek kali, kata yang mau cek, Lihat sedikit Malaysia. oh lihat sedikit Malaysia, Umday membeli, menerima. oh yang dari kejadian dari, kadang ibu jadi kenapa iPod, kenapa iPod bawa mulai ini kan, ini sekolah kami Retailer Association, je, cuma kita orang mengenai dia mau. Ya kini kejing tengok kejong ni hari day bat kejing long jingman jong kekayi siap ni hame kalaya bat minum air lah kinu kiken hun ni kibriu kiban kala ya kekayi kapateng kejong ni mo hakani hame kalaya teman ngi bakayo mentak akhir sisa bat kepelingok ini Aku mengenai kepuar keba ngimat misibun kejing kejing her jong kayo nya kenduk sukumi kini kejing syak penwet kejong ni peneliti kesengkian kebagi terai kakam kalau kebam kesung tenat ni kum kinong kayo mo tena kalian kejong ni isu kerpa bana kalian kesurka
pensim kia halor kani kajing dawa kajing ni mo hok ikabangin yo lingba kajing tokit jong sarkar halor kini ki mat kibangi nak pensmo halor kajing sangi no kani ka belum ya kani ka pisah ni bakador hingga sakhi lingba ki media kibangi lai imo lale apo yo ban keli rajang kemat bikinong di secara yo kelak pensai ki bakadon kajing herdor adok Nah, kamu siapa kamu pak? Ya, bertanya terus. kador kepala ahyar mentah kepala ahyar kambun hi ya ke arpau juga kepala ahyar kador Nusua kamu mentah kamu. misua keba kidi keba ngitir kalong sispa nyopau sispa prapau kador nrai mentah kajing hyar kador kalong hadu sispa nrupau sispa nyopau mentah ni ai ngitir haga jing lak jing mentah hi padon kador keba yui nani keba subang nrai ir wilayah sama dari mentah Dokter, menurut apa ada cile? Dumpor usilat ini. oh ini nanya ke juni isim baik mengatahi kejing lek kejang u kat kum kejing yuk jentip kejang ni memba milani ni dengan apa KHDC dan kalian kejang ni dapat atin dapat desit pasal memba kemai dengan apa sebab milani apa veterinary dan kalian kejang veterinary department yang mengiklan anggor ni tahi kemudian ni kalau kepada min Allah kadang kadang aja menyerap dua keyboard bahanor kan benar